nyianyi amathibiti tutwarane tukareke mabeste makwa arugere ndia ona kama duteze maitho maidia DJ Mac George in the mix. Vire ungo die kwira mamiate amaendia no niandera muhete huku ni uraika na weri roate ni wainaina wa bidiko indere akohete refuti ukimathoko utasure oye iga pere munyedi onyianyi ya mathibiti tutwarane tukareke mabiste makwa marugere ndia ona kama nuteze maitho maidia Ino's finest, DJ Mac George Msapiri. Gutiri odonge karibuni sana thiini wa tabarire no mwendete muno ya mugithi wa Friday Night Inoro TV na Inoro FM. He marito jitagwo DJ Mac George Msapiri. Nani mwingine wewe? Na mothe ndi mukenu muno. Ni undu twina the Mugithi Artist of the Year 2024-2025. Mugithi Artist of the Year 2024-2025. Nani mwingine? Joy wa Macharia Badi kama kawaida. Yosio. Mugithi Artist of the Year 2024-2025. Joy wa Macharia. Joy. Omenyoraria no. Joy. Omenyoraria no. Wetika guthaka na kanyamu gaka. Wakaruta ku. Mugithi Artist of the Year. Aro mati Joy we. Oh my god. Ona ni kanyamu ko wega. Ona ni wega hau kamera. Tiga weta kanyamu. Eno ni trophy. Kuma muthi uri urejitaga Joy wa Macharia. Mukani address agata Mugithi Artist of the Year. Artist of the Year. Yes. Yacokeria ngatho tondu Joyce wa mamerari competition ine yo. Aya no menye ni East Africa.
East Africa. East Africa. East Africa. Ti Kenya, East Africa. Kwa nyanyambia kuhena gorotha maundu tamaya. Yeah. Taru mundu eko hiki ni aheagwo rutha rwa honeymoon. Mundu agiakana akaheo rutha rwa maternity. Kwina rutha rwa nyamu ino. Thank you so much, guys. Thank you muno makeria Mugithi Artist of the Year. I love you all. And now, umuthi mundu gwitwo Mark George. Yes. Hakwa ni jetagwo Mugithi Artist of the Year. Wewe wetagwo atia? Ni jetagwo DJ Mark George Msapiri. Nani mwingine we? Riu ndatigirwo na gaka. I know. Muthenya wa umuthi muthikiriria na mwiroreri wa Inoro TV. We are giving you the best. Na reke ngwire by the umuthi na mudi mwega muno makiria. Na no menya nitukihingite umuthi ndirauga mbu, umuthi ndirahuga ihoni, tuhende ya kwinyerekia. No umuthi koja ndeire mutu ha ng'ombe. Hamwe na lulimi. O ndarikia rurimi uguo niguo ndirikanire ni twihingite. Chonokete ngambiriria kuhinga wega Sunday. Sawa sawa. Sade no. So karibu sana murori wa Inoro TV. Wewe uratuthikiria gwaku mushikure mwena wa Inoro FM. Tukwendete muno na tugagutia each and every Friday nitukaga ni undu waku. Gutigirira ni twagutuga na Mugithi live na tugowika tugakugira nginya mbu na tugokoma undu 1 2 3. Jitagwo Joy wa Macharia. Na ni jitagwo DJ Mark George Msapiri. Nani mwingine? Na tuoka na mbeca nyingi muno makiria kuma kwa rembesha maisha. Yes. Theine wa paybill number ya 525241. Gutidange morota na gaka 525241 ona wetio account mwandike ritwa Inoro mbeca to no nginya oretio wikire ni ciringi 100 na ngwire wa maitu muthinde na mudi mwega muno ona ngukina ngereria kindu gitagwo mbeca ici mane ndira igua uri andu agithura ito iguaga haire karibuni sana ndenda ngurehere muini wa mbere tumurehere riu muthi gutire gute mahinda umuthi ni kuigirira Yes. Corona gikonyora ni andeheire ga study ha tungithiete tukarogoterwo na guku uguo kundu gugwitwo kino ni na guku kino na guku githie na kwele muru ginya gikuyu. Karibuni tena sana bandi yangu, acha nisikie kama tusikie na urikana muthi tuna Dr. Joe tuna dagitari kegwira nona zipi Zipi. zipi